Upper Daihori Alems along rata tumpen nona kimi ration card nangji pugang ke padopon. Inut Sabina rong parpia chorche wajoi pen penan kaprek kido tuko kajok asomar atum kisung kacacak nang. Kardom pini nili LK News hanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang tong penar jupon ikha. Therepo cheklo ni paing ko raheniar ni lakaing ko ratok dwar bagri MSC constituency angkang pi Daithor police station ke parlo Upper Daihori Alems along nona ke miration card tumpen nangji pugang ke padopon lapen kachoning ripon. Upper Daihori Alems along card holder ke do ke bangpharo trok ando lapen ke card holder kawe atum lage bangpharo pho susahim tu natum do lasi sangkeron pon ke kasik sak dokok titi sitame lapu Upper Daihori Alems secretary Jitendran aning ke mejok card holder kawe atum apanta inut pen sanglin kep keron abatai tin stame nang pi ponlo putara tumpen ningje pon rintis stame niretum card ateng pen ke longdon dedet lo lasi prabjin pen card nang ki piji apan chuning ripon lo lasi local MSC Forest Board Chairman Richard Stockby Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Toliram Ronghang lapen ke Bokajan LA Dr. Numol Momin atong apan non election aprang ration card nang piasonte posira tumpen chuning ripon padekrim lo lapen ke Upper Daihori Alems along member Jameson Terang local MSC Forest Board Chairman Richard Stockby Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Toliram Ronghang lapen ke Bokajan LA Dr. Numol Momin atong apan kachuning ripon prabjin pen card kawe atong apan ki PG apan si chuning ripade krim lo lapen nona ke mi ration card bang phoro phoso se bang bhatum apan pivek nangji puse ningje pon Kaziranga pen Thompson Terang luti ki mi news Karbi Anglong practice tak? Chairman dengan pensel ini. Jadi itu gantung lalu. Ini tu ada lem jadi lem selong. Sang ipon bom lo, tapi kar kali kita tunggu lah. Pasti kar bisa mantan itu. Adonte mantan lagi tiap ipon lo. Lapen aku kar kita teman ning bidang dia lo. Non election dia lo tante itu asal Richard Stockby. Alang kita main instruksi card. Kalau kita main doktor bakal kan itu pasti. Ini dengan torat manta chunirilo ending pati dolo itu asal Richard Stockby. Lalu election dia tante itu mah card konten kan card pemerintahan pasti. Alang di teman ikan ipon pun era pun. Sampai sebutnya ikan pun jibang ke kita sekali kita dulu. Kita enterong. Selang listame dan lem komite itu dulu. Siapa tu betul ke rata listame mau MDC. Saudara pikir itu nak masalahnya kali kolong aja pakai kalau hari itu nak kita kalau biasa kami itu mai rata gila kali kolong Kata Daihori Alem istak bang ando iglo itu dari ada pakai pakai foto di kata nale tum la kar ka ya putar nale tum local MSC akhir Richard Stockby fan nale tum pali dam lo makar nang lang pulo karena lang itu pun tapi lamen pakai kar kit pila sudah ikon kok komen tu nanti kimia kar di Huntington kok masih alang istamen nombang ke nak kita lagi pial mana pila sudah kita ada tapi ini tu ning cete lah hadi nanti bang ji election itu nanti tu asal misi char di
guard bangke yang dia di pasti lang ditame irabe ko mani kita Tangke ini lah anak mu itu tambah terus ko artu tu takar kali tu nanti tu nak paklang kon dili tu matek long la bang so putang nanti tu bang terus ko amulu pada nanti tu GPS di panbor i gimana nanti tu malam jom si ni tum dan mathalo je hidup lang sai te pasti adon tinom tiada me sang mangelong adon tin long tung tu la pasti tu lagi yang si government lagi biar provian dulu jadi adon tin kali dia masih di sini Hamren Municipal Board ke Parlo Ward number 4 Socheng Constituency Mensing Torna Rong Amekar Basa Rohang Kedam Tang Sorini Rakreser Kep Aningkan Kalitang Basa Rohang Arong Jewai Pen Apit Achor Sabina Rong Parpia Bang Penan Kaprek Dutuko Kajok Asomar Atum Kisung Kachatong Nang Lasola Marjulong Si Perangkia Bitung Atum Pen Adimak Longan Humri Damlo Lason Si Labang So Hemalong Ke Asomar Atum Detsi Asar Bura Jewai Pen Apiasar Pistame Penan Kaprek Dutukok Pustame La Pusi Bomlo Arta kawitat lang pen ajok hembret kacasalok jiapan lapen. Peri kacanam ijiapan anta kisung tektiglo. Kedam tang ningkan hini aprang tahun komiti lapen blok pen keron pon ahem do wipista. Asar piasar bura kawitat pen dokumen awe pu ajok hemso kikim batang pon pededlo. Lasila bangso ahem aja pen stami kanghon kajinso pen tim Karbianglong kacari pon Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Toliram Ronghang lapen. MLA Rob Singh Teron Lapen Ward Commissioner Kethe Kiding Atumaphan Labang Sohem ke Patang Pivek Jiapan Apesa Apino Tumpen Kachuning Ripon Hamren Pen Birsong Rangluti Ki Minis Karbianglong Sarpi abangke along ka presiden dilo tadi. Ningkan kon lo. Ningkan ni yang tangka ipong dun jui pen wang lipin la puloma mate man tuni pen ang cilang ti la son. Ante nang tum pen pini kacingtung cari la pusan la ningkan ni yang bong kacik long lepen. Kacingtung cari la son doma mate pusan te la. Itu. Lalu ni ajar ding tuang mat cintung kedet ding. Tekan jak dingo masing tung tetet lah. Noling kira na tung kedo bom hen ke koson lo. Abe pini ne lima ni. Harui. Kasi chuning ri ngang kok liu. Sa tumapan tala hem berit bangta. Non prabjen pen petang pinang po. Arme nang kili lute. Kuna sige dua lang mar susu mar jangri itu. Nengkan ini. Nengkan ini lo. Apo Kan ci. ni yang bong sta me dak hem wang we pin. Wang we lo. Tini tu ma pisar tu kok si lo. Kedun kedama huta. Ka coba ti kang. Ani nga cereng nu kali lo. Pen karti duni nang ong tu mehem pasi coba kang. Birta ke lapuan se kang ton poniklo laging bom tame LK News Karbianglong.